itu mesatwa. Senang mesatwa napinten niki sareng sami. Inggih, yen sampun seneng ngiring mesatwa sane memurda ni tuwung kuning durus pirengan. Ada ketunduran satwa bebodoh tukang gemar siap madan ya ibu dah geginani tuah metajen tenada geginani sani lenan pengawet nih ia ngelah kurungan dua kan di penyatusan liun kurungannya jami mimih dewa ratu kenjeng kurane ngencanin kurungane apa buin kurangane ento misi paling gede cerita jani ibu dak luas kamu mata tajan ke dan bukit mau besen iya teket kurangane wayan ne awake lakar luas matajan kamu ke dan bukit ne kene nyai belik sinyen setonden awake teket lekat belengannya ini kewalai ngetang yang wani lekat pianake melahang nyara laman lo tak subak to siap kurungane bang pada mabedi awake sing demen ngelah pianak lo kewah nyara disubane keleh pisagani nyuan nah beli gitu koni mene kuranane ngomongnya udah dan bani nung kasih buen manini majalan ia ibu dah kemu mata tajan ke dan bukit dan ada mah ketelune saget lekat pianaknya turin anaknya cerik mawak elo ditu kon mene sedih kasih hasil mimi dewa ratu tadi saja janing lekat mawak elo niki di mimi tuni nenek dewi janing bang siap kurungane kengken ban mimi meraya jani gitu kuni mimi ngerengkek sambil mempinah disubani gitu man kuni iya daya sanang subah pianake ditu di jumah dadong nih arin-arin negen subah tek bang siapin gitu kuni ya disubani gitu tek ke hari-hari ini banget siap kurungane pada mau bedek pianak nih kemungkin sana di jumah dadong nih gelesan cerita pianak nih punika kepretenin di jumah dadong nih berit keadaannya di tuwung kuning disubahnya di tuwung kuning kelih mimi doratu tentang pesan jemat pesan megarapan andal iya nulungin dadong nih apa gue iya dua nunun dan ke cerita ya ibu dak luas kemu mata tajan ke den bukit sakit iya teke lawan mata kon teken kuranane wayang apa lekat pianake lo beli sumber tek nyai to bang nyai siap kurungannya pada mau bedek subang beli marah gitu sakit keruyut siapa kok keruyut arin-arin itu gitu di pianak nih kiksana di cuma dadung
ratu maringna ngonyin siapa sagen maka siapa ya ibu dah ngomong bangras wayang saja kekedon cara ngonyin siapa are-arene doket tetap nyai pianak nyai ini cingsanan nyai itu di rumah dadong nih saja beli mat nyen kadang nyai pianake di tuang kuning beli nah lamun gitu ale pianake kemu kumah dadung nih yen sing nyai ngale ne awake lakar ngale kemu ngegalan kone kuranane kemu kumah dadung nih sambilan ngeli gelisan cerita nih makin nakat kone memene ditu di rumah dadong nih meme ngeleng ya nyinghakin tuh kau kena nih tuang kuning nih mem nih bapan ceningnya ngaukin tuh mena mulai masawat lantas nih tuang kuning nah nih binjak tiang lakar mulai suat tiang nunun marah tiang lakar mulai melipat nang meme di subane keto buen kone kamu mulai dapat nangga keket kurangane sumpah nyanyi bakas mimpennya hatene ngejar ngotor buen kone ya kamu ke rumah dadong nih tuang kuning nih bapak ceningin ngaukin muda-muda mimih magkasya biar nepokin pianak nih mau pengangge sarwa putih sampai kan iya benawang deweknya langgar teke itu ngelik asih-asih dadong nih sarwa tuang kuning mulai lantas tuang kuning ajak ke meme nih di dekat rumah marah tepuk ya tuang kuning dengan bapak nih jaga cemaga lima nih kamu aja ke tengah alas sih sambilana nenteng belakas gelesang cerita makin neket di tengah alas sih rerenang kok jadi tuang kuning gitu cening dini semua cening mereret lakar tetap bape siapa sakit kecingan oleh widodari ring suarga sedih widodari nih sandokani tuang kuning pacang matiakna repon nak tanpa dosa marah memang belakas di tuang kuning sakit silurin di tuang kuning aja ngedebong di tuang kuning ngedebongnya sepala tek ngajak ibu dah kadena pianak nih ditu gede bonen tuh abana mulai banget siapa punika satwa nih tuang kuning kelungkung semarapura tirang langkung di tiang munas pemangku om sadi